Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpusau terik mentau nailar arajar arpau, kaseng Newtrap Youth Council, Nong Tliu Circle. Kala pelong ya kejelang ban pesuh tu ba, syapang kajing sapriang stat ukunyang jingpang COVID-19. Bat kumno banyele persya ya kajing por stat uni ukunyang jingpang. Ya kani kejelang la pelong ringkat kajing trelang bat kenong Tliu Primary Health Center. Bat ya kani kejelang la pelong ha station Thlong, kasnong kebalong pedang ba hakathan Nong Tliu. Hakani kasngi nolor kinong ilam jong ke HYC Nong Tliu Circle, bat kinong trei ke Nong Tliu PHC bakantop ya ke Dr. Di Siangshai. Kinas bat ki staff lawan yadan bentalang ru daw sordar ke Snong Thlong u secretary ke senjok kirang ba Snong Nong Tliu bat kiwe kiri orang ba. Shusho aka porjan met jong kanehi ke ju kasngi nakalyang kaseng HYC kala penlong ru ya kajing senrat dawai ya ki station jong ki Snong ba per kibaran hakathan Nong Tliu. Shiring ka mensim ka jong piru kan ta ya utor. Dakada ho ki ceka ba fidan marwei pimdon kam pandengnya umas. Di kum kino kimas pihak pandeng ru pihak pentip. Umdai umas ubuk bag. Kidai kini ki beong ki use and throw mas ma kitur pimdai pandeng namar kato. Bansai ru pimlong bansai kato kum katai badeng iba ma kibon ni badeng kini ki use and throw kini kidai pe ki mas pandeng tang chisin sabret. Nakata-kata pihak panyesu dakadan balong cotton ki ong. Balong lifeline. Di uto umas sa pindeng kum kinong syong. Himday bandeng daw ni umas badang ba use and trauma. Kiyati hayawa hat tang ba nga ajung bud piwat yathit ikato yathit badikimas jain pila pansay. Ya umas ro piha bandeng chisin sai no umday man og wan nabar man tapi wan hayeng pibo lisbit simbiang ujuk kamas salay siyang dengan ka dakato ka kamas so kamlong ka sai mahan na marba. Isot ko bindeng haktin na katuhi kimla pan ayun hapol badang kamas ro piha pantit. Kalau boleh saya syahat kelak tak ya ki jaka ki pimtip jaka berdabot na bakhoy. Kelak tak gitu kelak tak ya kamar. Apa fideng kemas wat juk tak ya kato. Wat juk tak dah kada ti jabot jepi hakamas jepi. Kato ro kada kawai barjing ma. Ukdang juk ka kemut ka kten ni la dai kemut ka kten. Hang de padengi klemda ta badan tok nyang uher ule bidang ni. Bon ngi wat nangar nganang boy ya kato. Ngala ngimde ban le ban bo kumas harendang ro. Sakaway kamas bon sin ni dan hapai ba na la kren ya igwe ni la law ya ku menta tang ha balaw na mal ki ha pa chu thuk ai bang kren takadaw ki kren ya ki brew bon sin ngasi kendo ki brew wan sanong hang ni po pit siru ki wan ki mut man kren nga ki law do kamas kham tam por ba kren hi u her ta jing pang dai por ba kren por film kren film jurho film senria de kam her ka to ga jing pang dimukan nek happy takada setang fikta ya kanando ka use tang kata hilak ban ayu sakawai kani ka jinge jingai ngan ka protokol baal kadai ka jinge jingai na highway kumapo ko ska kadai be chimitar armitar yo pimian la ngasih tho hi kata namar armitar wat niro ka jaka train ha kada meeting kala kim ka jaka takada chimitar kumno chimitar na highway pihak ban yebot sakawai kadai ka jingle khoj hayeng hasem ru pihak ban ben khoj ki yeng ki sem na mar jaka hai bajabo uno kleng jipang ru kloi ban bit onda hakasau kesian ka ba ka seng kala shrai ka police department kala shrai ka sarkar kala shrai kinongilam shnong kala shrai shisin kasngi kinsha sempat lati kumbajia syakwi pat state nga penbenaya kani ka message hakmat ke jongpi sngau bawa dia umyale persya bat kinongilam namar kinongilam ki perkat kamba na ka benta ka bit ka biang jong patlang nong song hi barok kawai omdei bo bisni yapi hanrei hane ka sau kasian ngimban se ban mi syakmat ban pensngu tu ngila bu ban tiar katu ban arrange kumno ban penbait yang social distance katkum ka protokol blabtha da ka health department pagba kim syamla sngap abang ngilai ngim volunteer syung i klai syu tur bente git wat mentaru hapdang kani jingi pensai kidang tur pokit kani pen pa jing long klem kor jing pi pagba bat nang ta pate nga ong yipi
Kasang sisin kasngi kan sasim ya kesenjam kata kalong lada pimput yang ni pertukar ngin kerwet napang wat ngawi ai ngikren dak basya mat jongpi namar ba ngong ipi ka khom kordor ka jingkot jikya banyak tu pisah 1000 jongpi hang ni po bang ken mau ba na ka menta jongpi pai ba pani lumbrum mang ni ban penjenjar pat ikun kikti jongpi poing asam ni bahing bahasam ki jonga ki jongpi na kaliang ki jungi nginem kwa benilek kai than pi na kapur sa kapur ngi pak kami si ka bakor khamat ki jongpi pai ba nong penan kam ni po bang bat nang ta padeng kwa ban ong ipi skawai lada piit ialah ki jong ki bahing ki basam lagi perkat nak mentak jakpo ialah dia bangang tangan ken ma batang kawai ngak keren nak mat ki jongpi bau bleu ong ublei werap tangi tu berap ialah dia